Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong kershan ki bawan thiet tiket na golfling ki don jingkerman baka Shillong la jong FC kan job haka FC Goa hakani ki jing lekai football Duran Cup ka khaddo na ka Group F ha Jawaharlal Nehru Stadium Polo ka banlong mata ka sngi ka khatnyo tarik nailar hajar pesaw haka por nyo beje janmiet kini ki nong kershan ki babon ki hab ban thiet tiket ka ba shispa tingka bat arspa tingka haba ki wan na ka leng ki shnong na mar ka tiket ka ba sanspa tingka bat laispa tingka ki lalut na do ka khatndo tarik menta ubnai Kumban syupen kan mau ke Shillong la jong bat FC Goa ki deki tim ki bela job mar ASEAN ha ka jing lekai ha Group F bat kinong kershan ki don jingkerman baki rang lekai ke Shillong la jong kin job bet ya ka FC Goa ban yok rung ha ka wat ka baar lai i baki pat ba ki lawan ban yeng lain ban thiet tiket na do ka por shibeje no phai sngi wat la ka jing lekai kan sedang ha ka por nyo beje janmiet na mar ki ting yo do tiket daki wan slam Ba bila dapat tiket? Thôi, là đẹp. Kalau teli tiket. Sekarang teli. Teli tu. Thôi. Kini begitu sebelah rup. Sekali ngabo sport teli. Kini baru masih mentah. Tiket bagaimana? Masih sport teli, ba arspa teli. Ini senang. Nanom stone. Cuma baca dulu senang sekali. Awak nyasa sini, bat kita bawa nasi. Nanom stone kewan rangot. Ya, di Kashilong aja mentah kan pun berarti FC Goa. Thôi. Isu kum no. Ni dan jingkermen Kashilong ojong galak ban penlem ya ka FC Goa bahkan poisa ka quarter final. Dan tak kadau bangir kum ki peradong peratang wan ban support ke Shillong Wajong nang makan lak ban yelek kai bah lebah kajing support jongi player ki musim menek kai bah Tapi kita mentah kasih di kesannya pelajong ne terus. em ka badong ka mas jelo jong 4 jupep nadu ki ailik adu bentar Lai teli ke le kun berarti. oh baru art libah kan ru adep ngam present ni Shillong Wajong Di kan player bukan bet mah bagi saya. Pelajong. buyam atu hari oh Beli kita penghayaki. em mari kum ki player kasinga kam kajing lek kai ki bawa kamong standar ode meki teh FC Goa kelab penlintang ni Kashilong Lajong ni kita coba. Oh. Kita jikirman ba. oh ni dan ni kajing kermen ba Kashilong Ojong hi kala iban pelem ya kiwe ki rang lek kai bade hang ni haji an stadium kumangi iya ki ailik group ba kini kuwe player ki ba kalem sabar nak lain mo rebat kawan lek kai lain ka pelem hi ki ni kemen skam ru tas ni ka pelem hi ka FC Goa oh Kita jikirman ba. Ka stadium kan tak full split. oh jadu mutahi kumangi i kini kinong di tiket ba kam het doru kila lut ki ba arspa rum tala janlut kinong dor ki ba sispa ta try kemen skam ka stadium hi umta kan dap hi full Split itu tetap baik. oh ingin pertama Waktu tenat itu kan buat. Boleh sibun ya ka. Buat pingin segitu buat split sama dah. to close one field War rembang sak sini konflik What are you? cak orang kok. Oh setenat itu kan buat si. Tapi don jikirman bakal lajong kan job. Don jingkermen baik badai hal lain. Di you know ki player ba bisa tetap ha ba kesan. Player semua lajong. Ya kapten Hardi. Biru de player football kan. Ngam deh. Tapi baru kita di kesannya ke Shillong Lajong ni. Terus ketan na silong lajong baik. Ini ki argum di one. Ngawan. FC ko ba sa job ya ka Shillong Lajong habay la ka siya ba. Dimentakan din kita kay ka ba hari kala. Jakal lajong don jingkermen. Padahal kiwa. Kita sibit wan lain. Lain mo tapi tiket rak tiket dorong. Kena kajong kiperlok artele besis spa. Dia kajong lajong ngasim balai spa. Oh Lajong sama ruwe sibet. Pasong marwai. Sibet pinil kam no pin perta pin halabet amne. Halabet sibit. Itu kum no apa ka Duran Cup kayo panuan ko Shillong. Ni sutenat. Bang yo ban pej lagi jong hikmat. Bela ka sabar tem yo pej lah yo sepi. Ini dulu sibet ha ada follow. Hatta. Dulu sibet. Hatta kulai. Shillong. dai na persawa Ya ku yang ilong ba kena teli tiket ka. ngala ten ta si henry tuli Tiket teli nam ta iperlok na. oh jong perlak itu Kalau Shillong Lajong kita kay ba FC Goa. oh Isu kum lo kan job na. Isu kum jikirman. dan jingkermen ba ban job hi kum tai Tapi ini uniform pada di kita mau kimerwe na telang pelok. don perlak betir lang ro kita Jadi aku yang ini long
Jadi nukesan jong tementar sini. Man ko por ngon Christian wet. Man ko por wet. Jong has sabak kano spana. Kami meminta tu pak tiket. Sebet pertanyaan tujuannya. Pertawe. Yan ang player makan terus may player yung Silong. Jong silong la jong de Frankie Buam ngai. Bas Boleh sih kenapa lekay. karkom la kai. Kumta hi long ni tenat karkom la kai ta. Mentah kan ada perlai budget, beli play tiket. Boleh tuan. Titloi ba suan ya nanti nang nem ta. Long tai. Dia pun di personal kinuan pun tersih. Oh ti adon ne. Berbok bakal semua jong kerja. Oh ta. Boleh sebut. Coba